nareo nahita fa zao porobazy tuliareo tao amin'ny kabariko tao akily maliniky io mba miangavy anareo aho la lehilahy nateraky baba amindroreninareo nareo aboahonareo io Facebook io milaza ny kabariko hoe zaho poro any bazy tuliara naniky zao io ane tsy azo ialay hoe la vao niteneny teo ka ni enregistrevanareo tsy azo esory io fa tsy maintsy miboaky ka aboahonareo ho hitany zao tontolo izao ho hitany ny zanaky tuliara iaby ho hitatsika eto Madagasikara zay de tsy mariny mihitsy zay contre zany hivadika poro bazy tuliara zany tsy ho zay le volaniko hoe laha zaho ro hanaraka ny bazy tuliara zao fananohitsy io la alika ro babako amindro reniko ka ianareo eto milaza hoe zaho fa poro ny bazy tuliara eo mba miavia koa nareo hagnozo tena ao amin'ny televizion hoe laha fanampera tsy magnaraka ny bazy tuliara la alika ny babanay amindro reninay mba manavany zay koa nareo hoe taia nagnarahako ny bazy tuliara eo zaho tsy poro ny bazy tuliara zany ndra zaho miaraka fa exception ane zany miaraka am président de la république ao mbola afaka milaza hoe manohitra ny bazy tuliara fa tsy poro ny bazy tuliara fivorina ito amitsika zao asitsika teka mafy be ho any ray aman-dreny colonel Fanape eka misotranao monsieur le président nandeha toy am faritsy misy anay toy atoy zava-dehibe zay voalohany misy zavatra tiako hampahafantarina antsika avao koa io lehilahy io gny nagnavotrahy tamin'ny fagnenjehagnahy tamin'ny 2002 ho nisambory aho fe nandositsy ka tsy nihita mandritra ny fito tao ka rehefa niavy izy 2002 le fisamboragnahy nitadiava aho amin'ny alamike egny nagnaia avy eo tamin'ny 2009 rehefa nandray ny fitondrana izy niala le fitondrana teo taloha de niboaky aho la nanao fety ka misaotra azy zay faharoe manaraka an'izay mikasika an'ity bazy tuliara ty zahay zay manohitsy magnaraka an'ireo le vahoaky reo de misy antony laha manahaka ahy zao professeur littéraire aho ka tsy mahatsapa zay tokony hisy amin'ny rahegny fa misy olo manam-pahaiza scientifique na momba ny fitrandrahana harenan-kibony tany io namoaky taratasy namoaky boky iaby ampelatagnanay io ireo olo reo zany no milaza hoe tandremo raha toy fa misy fiantraikany misy oloza hateraky ny raha toy amin'ny fiaignatsika olombelo raha zay anefa ny tena mampalahelo anay amreto le olo ny bazy tuliara reto la fairozy zany no magnazavaraigna amin'ny vahoaky teneny fotsiny hoe ingo ny taratasy soniavinareo fa raha hasoanareo toy zao ifandehany ka iele olo ambany vohitra toy tsy mahay taratasy igny ampanavinao soni avao ko tsy no manao i fa mila fagnazavara heo ary minoay nareo fa nahatramin'izay tsy fagnazavaro ambarany bazy tuliara amin'ny vahoaky fa fagnambara toy fanjakana ho trandraha raha toy hahasoanareo raha toy soniavinareo taratasy toy izay zany gn'azony gn'olo matetiky fa laha raha ny hazavaigny aminy io sao ane ifandehany toy sao ifandehany toy mety ho niresy lahatry olo reo tsika lahy ny zavatra tsapanay reberebe le vahoaky
ka izay gn'antony insistevanay ary mbola miangavy izahay any président de la république hoe ampanaovo tsara lahy le étude hijerany faharatsiany raha eo na sur le plan environnemental zany na sur le plan scientifique. Ohatra fotsiny lazaitsika hoe tsy mahakasiky era protégé io raha eo. Mora ne mitenany zany fa izao mialatsiny mitsaoko tomboko ao monsieur le président fa henjahenja teniko toy laha ohatsy zao mana lakoro iha ka lakoronao igny voafefy ao ka lafa voafefy lakoro igny avy olo zay manao maloto akaikiny lakoronao ao hivolanao hoe o manava maloto avao koa iha fa misy lakoro aho hanaon'izao avao va iha ndra io ro tsy agnatin'ny era protégé rehefa manodidina azy io manimba azy fa ka mavandy tsika zay lay gny raha volagniko ka ambarako atsika Yeah.